umkhuhlane wakhona unjalo uyenza ingani uyayekethisa abantu labo sebelandela usuvuka njalo. So asikwazi ukuthi kathesi uzahamba ungasaphenduki yini kumbe uzavuka njalo. Siyabona umkhuhlane lo uvela ukhetha ukuthi ngubani uyabulala abantu bonke nje mahlayana nje. So ke abantu kumele benzeni ukwenzela ukuthi benqabele ukuthi bengawutholi umkhuhlane lo. Umkhuhlane lo mubi ngoba ulokhu tshintsha uyaziwa ukuthi sizaphethela ngawo ngaphi. Abantu kumele balandele khonokho ukuthi bangahlangani bebanengi besenza amaphathi kumbe behamba kuma-funeral bebanengi, njalo begeza izandla nxa behlangana begqoka ama-face mask. Ama-face mask avala amakhala lomlomo. Abantu abathandi ukuvala amakhala, bathanda ukuvala umlomo kuphela. Yikho sithi hayi valani konke lamakhala. So nxa sikhangela ke njengoba abantu bengani kumele bephande ukudla, kulabanye abathenga bethengisa impahla emgwaqweni, pho kumele bephephe njani umkhuhlane lo, njengoba umuntu kumele aphume ngwenya ayethengisa okuthengisayo into ezinjalo? Kunzima baba Dube, ngoba lami nginje ekuseni ngiyaphuma ngisiyabona izigulane, kodwa kathesi abantu nxa bephuma besiyathengisa okunye abangakunompola kungacina kuqeda impilo zabo. Yikho abantu basebunzimeni sibili ukuthi kumele bayesebenza, ithumbu liyabe lisitsho, kodwa njalo bengazuza lo umkhuhlane bayenelisa ukuthi batshone. Siyezwa abanye bakhuluma futhi langama-vaccines la abuyayo, amajekiseni. Abanye bathi bayawesaba, abanye bathi kumele abantu behlatshwe. Uhamba njani eZimbabwe khonapho ngamajekiseni lawo? Hayi kathesi uhulumende uthi ukhanya ngani usethenjisiwe amajekiseni la, amanye azavela kumbe e-Europe kumbe azavela eChina, kodwa akakafiki. Yikho abantu baxwayisa ukuthi bangaze bagijima bethi sebezokuthiwa kulamajekiseni besebeyekethisa umkhuhlane uyababulala ijekiseni ingakafiki. So sizwa kuthiwa kulabanye sibili abathi amajekiseni la avela eChina, umuntu angahlatshwa uba mfitshane kumbe abe lamehlo avalekayo. Abanye bathi ungavela uhlatshwe evela kwele Melika uyahlufe. Kuvele kuhamba njani yena kuzwa udokotela? Hayi thina amajekiseni nxa ezabuya abuya vele amajekiseni ahlale ehlatshwa abantwana nsuku zonke lapha, avele eGeneva abelungiswe i-World Health Organization. Nxa ijekiseni leyo ipasile ngale, hayi akula nkinga, iyahlatshwa abantu. Lokho kukhanya abantu balamanga abakhulumayo lapha kuma-social media ukuthi baphambanise abantu emakhanda, kwenzela ukuthi abantu beyala amajekiseni, abantu bezokufa bebanengi. Yikho mina njengodokotela, hayi nxa ijekiseni ivele yamakwa kuhle yapasa ngale eGeneva, hayi kumele siyithathe.